6 Ihya juz awal sampai pada pembahasan payam bagi ayyuqalla kana khawduhum. Temufid tanya pedas pada bin. Bismillahirrahmanirrahim. Payam bagi mongko sayukjo mongko perlu opo ayyuqalla yen to diucapaken opo khawduhum oleh masuki ulama'i ahli sahabah ulama'i sahabah fihi endalem ilmil kalam iku qalilan kede la kathiron urah ake wa qasiron lan kang cendak la tawilan urah kang dawa wa indal hajati lan endalem nalikani hajat la bi tariqi tasnif urah kalawan dalan nganggit manewat tadris lan mulang wattiqadihi lan ngalape ilmil kalam sinaatan ing anggit-anggitan. Jadi parlo eda buaji panapa beden masun ulama sahabah sakone tak benya kasir la tawil napila perpanda tak perlanjang ketika hajat tidak dengan jalan tasnif dan tadris apa alasna payuqalu mongko diucapaken amma qillatu khawdihim anapun utawi KDE masuke utawa nyelulupi ulama'i sahabah fihi endalem ilmul kalam fa innahu mongkosan qillatu khawdihim fi iku kana ono apa killah li qillatil hajati krana kidi hajat id krana lam takun ora ono apa al bid'atu bid'ah iku tazharu pertelo apa bid'ah bidzalika zaman ing dalem mukun zaman niki alasane dadi sahabat niku naga mesekone kaangkui abahas ilmil kalam atau memperdalam ilmil kalam. Alasan apa? Fa innahu kana liqillatil hajati. Karena ilmil kalam niku sekone hajat untuk para sahabat, untuk para ulama sahabat. Id lam takunil bid'ah tadhar. Karena bid'ah di kala itu tidak nampak, tidak jelas. Tak pertelah endal niku zaman nabila ulama sahabat. Maka ulama sahabat tidak memperdalam masalah ilmil kalam, masalah ilmi tauhid. Niku alasani. Wa ammal qasruh anapun utawi nyendak takut kana mongko teman-teman ono opo alwayatu katoke iku ifhamal khosmi ngalahaken musuh manewa tirafuhu lan oleh ngakone khosmi wangkisyafal haqqi lan dadi kebukai bener manewa izalata syubhati lan ngilangaken subhat. Sedangkan ulama sahabat untuk memperpendek ing dalam masalah ilmil kalam karena katoka ilmil kalam niku cuma mengalahkan musuh moso mek kalah orang Mu'tazilah mek kalah senikat bakon ifhamal khosmi ben oleh ngakonin khosmi ben oleh nabgala kebukaan bareng bener dak ka khosmi wa izalata syubhat ben ngelangake syubhat niku cuma kan melana ulama sahabat niku memperpendek tentang masalah ilmil kalam dadi falau tolah mongkolamun dawa falau tolah mongkolamun dawa apa iskalul khosmi muskile musuh au yosindi au lujjajuhun au lujjajuhu utawa yosindi bantahani musuh latolah mongko yaktini to apa khosmu la muhalata hale pasti apa ilzamuhum oleh ngalakan ulama sahabat palau tola iskalul khosmi apabila lanceng penapah muskilah musuh
Autabe oleh nak ngerasaki bantah atau bantah-bantahan pepanjang latolah tamtonah lanceng pasti apnapa oleh nak ngalahaki ulama sahabat wa makanulan ora ono sapa ulama sahabat iku yakdiruna kuasa sapa ulama sahabat qadrul hajati eng kadari hajat. Maka ulama sahabat tidak mampu dengan kader-kader hajat. Berapa kader hajat yang dalam ilmu tauhid, yang dalam ilmu kalam niku tak mampu kan gendimah bangkitaria. Niku ulama sahabat tak ngokor, tak kebasa untuk ngokor hajat bimizanin kalawan timbangan wala mikyalin lan urah takran ba'da syuru eng dalem sawusi tumandang via eng dalem iskal. Secara global ulama sahabat dulu aneko memperpendek masalah ni ilmu kalam. Ben ulama sahabat niku nabe kelaknya mana masakone kang kunyelulup kang kunyelem mendalami ilmu kalam. Marga kabine ko alasna karena dikala itu neko ilmu kalam untuk sahabat tidak penting. Untuk sahabat tidak penting, makanya diperpendek, makanya tak banyak nyelulup dalam ilmu tauhid, dalam ilmu kalam. Wa amma ada mutasaddihim anapun utawe orah anani madepi ulama sahabat ditadris maring mulang adapun tadeen madep ulama sahabat dak mulang ilmi tauhid dak mulang dak ilmu kalam mane wa tasnif lan ngangget fihi endal ilmu kalam bahakada mengkokoy bahakada mengkokoy mengkunu bahakada mengkokoy mengkunu ada mutasaddihim karena ono opodak buhum pengadatani ulama ahli sunnah ulama sahabat fil fiqhi wa tafsir wal hadis kan melan tade madhab ulama sahabat kanggo mulang kanggo nganggit dak neko ilmu kalam marga kebiasaan ulama sahabat niku eng dalem sebahas eng dalem masalah fikih eng dalem masalah tafsir eng dalem masalah hadis sedangkan ilmu tauhid tidak diperdalam aidon halamanni fa in jazza mongkolamun melampaui batas fa in jazza mongkolamun melampaui batas oppo tasniful fikih oleh nganggit fikih wawawad iswari lan delehaken pira-pira sora annadirati kang longko allati lat tattafiku kang ora nyocoke apa suar illa alan nudur angin ing ngatasi jaran imad dikhari liyaumi waqiha ana kalani krana nyimpeni maring dina tumibane ya sindi suari wa ing kana lan sanajan ono apa wukuiha iku nadiron jarang. Dadi lamun Pak injaza tasniful fikih mokah lamun melampaui batas oleh ngangkit fikih benyabak sorah sejarang allati la tattafiku setak nyocoken panapa gelak suar illa alan nudur angin dak kabareng sejarang imad dikhari yaumi wukuiha kerana bedena nyimpenna dina tomebena suar. Jadi ulama fikih niku kadang-kala niku memberi sorah yang susah, surah yang sulit. Contoh. Kita ma'awudu ini kan harus baca nih. Harus baca nih. Kunto pas beda timbul masalah dento. Dan setia mon orang andi cetak situ. Lah mon sampai andi cetak dua. Ben cetaknya tak pada. Kamu masih wajib ebesoria. Sewajib ebesoin muaria. Lah ini kau nyaman contoh ses nadiro seangil bedina.
Tapi kadang-kala beda terjadi dan jadi menunggu saya bisa terjadi. Lah, sampean ki kudu paham ki ini kan. Tak kok terjadi atanya ke sampean beda orang karang sono lahir setia raja lah. Tiada kedua. Abu dua kemaria. Apakah bi apa salah satunya? Nah. Kunto etapsil. Mun pancen muaria sama, ngerti? Pada ya telinga, ya hidung, ya mulut, ya mata dan sebagainya. Pada nih kawan, senajan tak pada ropa nah. Keng pada ning kunto niko, maka semuanya wajib beso. Ti abudu wajib beso. Seret. Yang dua kus, selau ya sain kia, nawaitul kia niko. Mun tak pada, sesitung ria rajaan, sesitung kenian. Maka sebiasa, Arya sebiasa nah. Atau tak ada kopeng situng lengkap, maka saya lengkap yang dibasuh. Nah, niku napa kala ulama fikih memberi contoh-contoh yang aneh, yang jarang ada. Parlon apa? Menunggu kalau terjadi. Banyak niku. Kadang anak siem, napa kala nyaman acampo. Niku kan jarang ada. Keng ada niku. Dak merjaran Arya. Pada berung orang andi kelamin dua nyaman muskil. Pada orang andi dua ya andi wadonan ya andi pelanangan. Nah, pon. Dak remer ya carana. Dak remer ya carana, sedengkan. Umpama naria sesitung yang cepaki, laki dia yang cepaki dak noreng bine. Arta wajib aduh ji. Nah, ri ane naneko. Ki manter tak den dokin sampean kutu oning takok bedoreng tanyen. Bedoreng andi dua kelamin. Andi kelamin laki, andi kelamin bine. Oke? Nah, terus sesitung reng andi bine, sesitung masuk akid ka fardina waton. Ari tak wajib aduh ji. Kotu kedua-duanya kelamin yang satu masuk, yang satu dimasuki. Kotu sesitung seropa pelanangan je masuk de noreng bine. Searopa wadonan kutu masuk non orang laki lain baru kuntone wajib atus nyamana hunsa muskil dan iku ulama fikih dan itu kan jarang ada tapi kadang-kala ada nunggu keadaan contoh seperti itu menunggu keadaan dan pasti ada nih situng nih kopi keng lo bang dua mungkin ki. Ada benai yang benai aja benai muskil, mon muskil ria, laki bine, dan tuh benai benai muskil nih kok, benai muskil. Iya lah, kayak ngerti. Tadi mon datang, kalau dari pengerti muskil baik, yang dikatakan muskil, neko mempunyai dua kelamin. Kelamin ini wadon bi lanang niku mempunyai dua kelamin dan kelamin itu tidak sama. Niku nyaman muskil. Lamun dua kelamin tapi kelaminnya itu sama bukan muskil. Tadi situng masuk dak fardin orang bine pon wajib adu tak tunggu situng nur. Nah, ada tak? Niku kaceknya. Niku kan dakiko juga niku. Iya lah cen dua. Engke nentoreng macam dua kelamin. Lemon mon mihnas mon hunsa niko hunsato wandu. Bentuk niko tak laki tak bine mon hunsa niko. Ada laki peleker, bine meterto. Ada lobeng bine meterto, pah laki celeker. Artinya mana? Hunsa ben hunsa nento wandu nento tak laki tak bine bon mon semangken enggak sampean kudu ngerti bahasa mon mangken bede orang laki kelamin laki ke kelamin laki keng akala bine neko jenenge mihnas nah keng aina mihnas bene hunsa mihnas nyamana biduen bener jadi beda bahasa mihnas. Ari dar mering mon mihnas ria. Ya mon dia ancap dak noreng bine wajib adu sina tetap. Jeng kalamin kan situng nek mon mihnas. Ane kan nek apa menurut pengakuan. Nek kada non seku mon ila punya anu nek tu. Niku nurut betul nek apa. Nek
ngaku nih. Iya, masalahnya kok kan kimun teman ini bener masalah dia ben mon masalah khurujul mani tetap senajan lak melak senajan ada apa-apa keluar mani kan wajib adus kan itu okay? Wajib adus. Oke. Lah mon orang laki dak nek kok hampian nek kok dubur sayanu maka kok keneng nek kok keneng dinten nek kok keneng etokol belum poro kali. Sing anu nek kok ben sayanu nek kok. Dadi tak oleh nek. Lah mundak bini apa tak halal? Tetap dilarang oleh Allah. Tetap dilarang oleh Allah. Polan beda sehalal. Sehalal dia baiklah. Alah pengakuan. Pedeng setak halal. Ceng dia halal. Ceng senyamanan sehalal. Terkadang orang penasaran. Betul. Kan kita di napakila soron napakila nyamanan yang surat Baqarah kok ngeriah beun dikala orang bini ini kok Terkadang orang penasaran. Kok tahu rasanya betul Betul. Niku dosa besar niku. Malah orang set nganu dak bini tibi dak. Bini tibi yang no dalam keadaan maka orang niku sunat memberi sedekah 1 dinar. 1 dinar memberi sedekah kening tinta 1 dinar. Di samping itu pada samping neko kadang neko yuris alal judam. Bisa bagelaknya mana de anak mengeluarkan judam. Benda fa'il ni kode laki nah. Saya nggak ambil anting-anting ni. Kadang orang tadi toronan, moro keluar dari judam. Terkadang neko sebinek neko dalam keadaan elakonen maka judam mengaledek selaki neko. Uta beda anak. Ken yuris marisaki amara aki belum tentu amara aki. Mentarkan nare. Lah niku dari memperdalam ulama fikih. Ben abri sora se aneh-aneh se jarang terjadi kangkui adente terjadi napa gila masalah se aneh wa ingkana nadiron sekalipun badan buku iku nadiron jarang au tasyidan utawa ngelandepaken lila khawatir maring piro-piro ati utawa ulama fikih niku memberi gambaran yang aneh apa perlon tashidan lil khawatir karena matajem dekah ate. Patajem ate. Boleh mengak neko lah. Bila neka bade musyawarah kuntuan neko mau enjus salis mungkin nur ki ngengan. Lo orang neko banyak neng luar neko. Makin rempeng orang rabono bareng ngocak. Coba kita kira apa musyawarah aja. Musyawarah bab muamalah mulai dari bebek sampai terakhir jus robek. Ngalak bab wudu tak nentang. Boleh ngator boleh termasuk pengurus mator ke ebektoneko kiai maklum Nabi Kusbagawi pun almarhum boleh ngator dan tuh yai ini kepada masukan cepon anak mangken bade masukan di luar cepon cak bahas bab nek kenapa yai tore abahas bab salat bayi bab wudu bayin senan to boleh ku tak den to jawab dadi mila tak kau enggak dijiat tok gua cok mulai lambek masalah wudu tok ni masalah salat tok ke atas jangan berjalan di tempat bener jangan berjalan di tempat cok mulai bilang bab wudu tok yang pancen 6 riah dah tak tahu dah ilmu selain senega karmin nah, makanya kita ni kudu dituntut untuk nyari ilmu meoneng dak dakik ilmu dak lempu ilmu kini kapon masuk lempu ni jadi bedena ulama fuqaha ambri gambaran seni aneh dak kula sampean niku tashidan lil khawatir karena metajem dak pan berempan ateng tajem dak remeng kan tongkol lagi buru dia nomor situng niat tajem dak remeng lebih lan niat saya koce niat adalah ocaan ate tentu ge bareng lagi kalaban lakon kimi ke pancet pon sampai kiamat ri pancet riat dok lah rimon sampai anta ke je pancet kelas TK beluluh nenten tong gele orang muruk sulam tok sepinatok je pancet sedihlah tak gelem ongke nyaman saya kok aki berjalan di tempat niku kapan mau ke atas auli idkharil hujjah utawa krana nyimpeni hujjah atau karena nyimpen hujjah kan meran perjarang
hatta la yujaza, sehingga ora diapasaken opo anha hujjah indal hajati nalikanya hajat, sehingga tak ngapasaki dek nalikana hajat dek ka hujjah alal badihati ing atase spontan. Jadi ketika ditanya niku semua, ketika ditanya kita bisa menjawab. Ketika ditanya kita bisa menjawab. Niku saya nggak sampean, ku lepon kabel lebih lendak cakat. Dan tu benar kaki muruk ya. Dan tu, iya dari malik dan tu. Kakek ko pekas tangkuru, kapi tangkuru. Beence ampo mukaan pertanyaan dekah santrena. Dekah orang saya ngaji kakiri, cek mukaan pertanyaan. Kadang bedori muka pertanyaan. Ayolah, tanyalah, pompong setia lah. Loh, karena dibinta mutabahir, karena ilmu neko korang tanyaki, akhirnya menjawab neben sekarpan jawab. Dulu biasa dan tuh, saya nggak lacak mukaan pertanyaan, kecuali lamun orang ini sudah mutabahir, ilmu ini sudah mumpuni, baru pun. Jadi nak contohnya hajak ke Zainal, hajak Gus Bagawi bilang muka nih kok, bodeng jigo soli, ayolah tanya dan kau jawabnya lengkap pun. Lengkap. Soalnya pun napa kira jawaban ni ko pun apa kelimpo. Monjak bulan ni ko bene napanya mana? Bene tempatnya masih. Nanti makanya cok sampai muka niku. Bila ngajar nih. Keng mun berdatanya umpamana sampean mampu untuk menjawab, jawab mereka. Le kila kan kibur niku hatta la yujazaanha indal haja alal badihah. Sehingga tidak apes anha dari hujjah ketika hajat alal badiyati ing atas spontan. Jadi saat nausaniku kitab, dikala tanya dijawab, kala tanya jawab, kala tanya jawab. Nanti niku mun bisa dan itu. Karena ya aku tuh banyak niku kitab dan mun tak banyak niku kitab dan mereng niku bacaan babun na badai kitab niku hukum niku ki melalui Alkitab, Al-Qur'an dan hadis dan sekarang oleh ulama-ulama kita. Wal irtihal tegesi aki-aki. Contoh nikaman koyo wong haja orang yu itu kang nyawisaken sapa man asilaha ing senjata qoblal kitali endam sadurunge perang liyaumil kitali krana dinani perangan. Haja orang mempersiapake senjata sedurunge perang kang kuwi dina perang. Ya bebenyak lah. Kibek sulit kiye kok ngerti? Muntah orang tanya banyak ilmu no. Badan yang situng hadis badan tentang innallah la yakbidul ilmah intizaan. Allah Ta'ala tidak menjabut ilmu, tak ngalah ilmu. Intizaan secara langsung, intiza murai jabut biar tidak. Murai kala cuma umpamana se'an kok alim murai kala ilmu tentak dentang. Innallah la yakbidul ilma intizaan. Walakin Allah yakbidul ilmah biqabdil ulama. Ulama ne patiin kelunan. Karena ulama ne komate baru ilmu nonoro. Hatta la yakuna aliman sampai sobung orang alim berikuntum. Tinggal ada orang alim pak akhadun nas ra'usan juhalan. Manusia-manusia umat-umat mengambil pimpinan yang bodoh. Saya keberumuruk orang bodoh. Saya kebaik ketua tahlil orang bodoh. Saya kebaik ketua nama nakib orang bodoh. Saya kebaik ketua orang tadarus orang bodoh. Hatta la yakuna aliman. Fa'akhadun nas ra'usan juhalan. Manusia mengambil pimpinan orang bodoh. Pasuilu mereka ditanyakan. Pas saya tanya lagi, yang bodoh ditanya lagi. Fadallu maka mereka sesat. Wa adallu dan mereka menyesatkan. Fadallu wa adallu. Karena pimpinan yang bodoh sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Mun sampean salah, orang biasa aja kuliah sampean, benih pimpinan. Tak masalah nih. Karo salah tibi. Siapa senerwa? Keng mun pimpinan salah, figur yang salah. Yang menjadi korban adalah umat. Yang menjadi korban adalah umat. Bener nih kok. Dan tepon kini kemun tak padang. Dokter gendeng. Bade dokter gendeng. Datang pasien, Pak mau suntik Pak, saya sakit Pak. Sakit apa? Sakit perut. Ya, akan tang dina mere cumbu tu tabun miko.
Iku nyamana dokter gendeng. Engala aki obat se bene obat nape? Obat mencret. Karya mau masuk aki bisa orang yang dina orang sakit tabu mencret tambah mencret kian. Ngerti? Lah niku jenenge pimpinan seorang figur yang gendeng yang tolol niku ya. Ojo sampai. Dadi banyak ilmu. Ayo kolak ilmu. Banyak ilmu nah pas ngadep dak masyarakat. Mulai ngadep dak masyarakat banyak ilmu nah insyaallah sae, rasanya sae. Ibarat bumbu lengkap pun bumbu kemiri, micin, cabai raja, cabai kenek, saang, bawang putih, bawang timur lengkap baru kocek ekakan manusia nyaman. Mun karo para prabu jendi kan. Jendi. Cok karo para panbebeng tok. Iya mun kolat cok buja bereng. Lah den telekan. Bukan keng dak kum makula niku. Takok beda orang sengalak je niku. Ngaji kelun. Ngaji banyak ngaji kelun. Pahadha mongko utawi iki iku mabaran yumkinu kang ngungangaken opo ayu dekaroh yen ditutur opo ma lil fariqaini maring pantan loro pin fa in kulta mongko lamun ngucap sapa sira pamal mukhtar mongko utawi opo iku kang dipilih indaka ing dalem sandingi sira fihi ing dalem ilmu kalam dek remah pengocaan kake apa sepele ing dalem masalah ilmu kalam Pak lamur wasirah anal haqqah satu ni barang kang bener anal haqqah satu ni kang bener fihi endal ilmil kalam anna itlaqal qawli satu ni mutlakakan pengucap bidhammihi kalawan maidun ilmil kalam fi kulli halin endal saben-saben tingkah aw yahmaduhu utawa mucini ilmil kalam fi halin endal saben-saben tingkah iku khotoun keliru tawabaan yang benar saangkun amutlakaki abebasaki dak debu wah mun ilmi kalam ricuba mun ilmi tauhid ricuba ngocak deto pikuli hal pun atau bengalem boh mun ilmu kalam ri bagus nika abi hamdihi pikuli hal khotoun nika klero yang ngocak nabi gelak bagus klero yang ngocak cuba klero dalam can Imam Ghazali bala buddha balik orang kena orang fihi endalem ilmul kalam min tafsilin saking perinci-perinci maka taning punten endalem masalah ilmul kalam dari rincian pak lam muqawar wasirah awalan endalem kawitani tawaban pertama kali annas syai'a satu ni suwiji-wiji qad yahrumu tur kadang haram apa syai' lidatihi krono adati syai' kal khamri koyo yo sindi khamr wal maitatilan badang tawaban pertama kali saungkuna pak apre kadang kala haram terus yang nomor 2 bangkai ning laut halal dan teto global debune kuta debuin dan to beda sampai gelendeng banjir entar ke laut ini sambil mulai halal kok polan bangkai di laut dan ikut jenenge hal beneri ya bener bangkai dari napa nyaman bangkai ya cukup sebedela laut kadang dan to tasal petro kadang nah beda boleh dan to alma'u kalma alma'u minal ma' ning bulughul maram alma'u minal ma' air dari air derem parofi ida buder meli artinya alma'u minal ma' bulak lek to der merdeka beloreng murup dia alma'u minal ma' air dari air karena aing jadi Allah digunting terus dojo aing kapie dan mana darum ya tak kok kaki darum mana tu tahu kau tak toki yang kau alma'u minal ma air dari air nanti dah artinya itu mun keluar mani wajib mandi ke air nanti dah mun keluar mani wajib mandi ke air keng mun lafal ada alma'u minal ma air dari air mungkin kau tak belajar darum mereka aing dari aing tapi bi semuruk nanti kan aing campung je dari gunting ajolan terus dari air dari ke air nanti benenek kok mun keluar sperma kita wajib wadus dek ke air kalau air masih ada kalau airnya gak ada cukup memakai debu nanti niku karepe dan anna syai'a qad yahrumu lidatihi kal khamri koyok khomer wal maitati lan bangkai
wa akni legesi ingsun bi kauli kelawan pengucap ingsun di datihi maring dawu datihi engkau ngarepake datang pengucap datihi anna illa tatahrimihi satuni kranani harami syai'a iku waspun sifat pidati endan medati syai' wa huwa utawi waspun iku al iskaru mendemi alasna arah pasi khomer ya ing alasan arah pasi alasna khomer mi haram iskar karena mendemen reng dina bi reng bi kitab tak pada mun reng guntoh itu bedoreng akan gedung mendem beni mendem ruwa moro kotondu tedu ngajaila nu beni mendem ruwa saya kok mendem dia akalane kok elang hilang pemikiran niku hilang sekabina jiwa niku tak terkontrol niku jenenge mabuk jenenge ben ngeluarake suara seneane ane kok tenger-tengerah orang mabuk mun sing akan to kadang akan kekenyangan pas ajoilan bene mabuk runya mana saking kepelengen sane kala wa huwa utawi yosindi wa huwa utawi yosi waspun iku al iskaru mentem wal mautulan mati mon kewan gelak ruah mon baik maita kuah sabab haram adalah mati wa hada utawi iki syai idza suilna takalan ditakoni sapa kula anhu saking syai mun seko etanya aki darma hukum khamr darma hukum bangkai atlaqna moko mutlakaken sapa ingsun alqaula ing pengucap bi annahu kalawan syatun syai iku haramun haram. Can Imam Ghazali mun ko etanya aki darma hukum orang minum khamr darma hukum orang makan bangkai tamton sengko aja secara mutlak dan Imam Ghazali haram titik haram dan tetap walayul tafatu lan ora ditoleh opo ila ibahatil maitati maring wenangi makan bangkai indal itrori endalem dalikani kesereng tak toleng kok tak noleng kok dek kebenang ngakan bedang ketika idror ketika hajat mana contohnya dan contoh sampian tak nemu deeureun boleh sampean bedeneng alas tak nemu deeureun boleh nemu cuma di sebangkai bangkai ki bangkai ya celeng sampean mon tanti tenaga bana ari yang kok mon tak ngakan kok mate elang tangero dikeun tang nyaber elang makan itu enggak apa-apa bangkai celeng ri makan tak apa-apa sokor sampean dalam keadaan mudarat buta je riang mun sampean tak butuh tak mudarat tetep ngakan bedang niku hukumi haram. Tapi kalau ada kebutuhan mun sampean butuh tak apa-apa. Jenengan. Hah? Linapsi karena roh. Arun sampean ngimanin arun sampean. Ngiman darun. Bunyak niku contohnya pun sampai salat. Sampai salat, bedoreng salat. Salat zuhur oleh 2 rakaat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ku tak bade reng cerengan. Tolong. Dan orang apa? Nak kana labu ke sumur. Betalaki sampean. Turun ke sumur nyelametaki nak kana niku. Jek nerusaki beujing maksiat sampean nerusaki beujing. Niku saking larangnya masalah roh. Kanggo nyelametaki niku. Tolong ketonon betalaki sampean. Nolongin orang seketonon dia. Niku beda hak napa nyaman beda sambung rasana kelebihan orang lain. Mun sampean ki dorong salat. Aria duhur, aria da asar kurang 15 menit. Ku tak bedereng lung tolong. Jak bajang kelunan sampai nolong orang kelunan. Tak tusa sampean make keluar bekto iki karena nolong orang. Niku nyaman. Nape? Ning dalam ilmu fakir ya aduh banyak. Jadi salat kelunan malah sampai dalam salat sorobat lagi karena nyalamataki nyaben orang lin nafsi karena nyaben orang indal itror dalam nalikani hajat atau kesereng wa ibahati tajarruil khamri lan menangaken ngombe khamr benang nginom khamr gelak kan haram gelak benang nginom khamr ida ghassah ketakalan keseretan sapa al insan manungsa apabila celeken napa nyaman keseretan peleden sapa an insan
biluk matin kalawan saemploan walam yajid ma yusiguha walam yajid lan ora nemu sapa insan ma ing barang yusiguha kang nglunduraken apa ma ing lukma sibal khamri saliyani khamr sampean keur ku tak nyantet bedele niku tak iso masuk ke dalam cari air enggak ada. Cuma yang ada di samping kula sampean adalah khamar. Minumlah khamar itu enggak apa-apa. Korja sampai bilebihan gitu loh. Mun sebutu lepat ada bener butuh ya ngerti. Tongkel gila napi ngakan bangkai. Sampean pon andi kekuatan. Ambu sampean. Mun bisa sampean ki tok takar kenyang, haram kan sampean kuat. Nono bangkai niku hukumnya haram. Ngakan bangkai niku haram pun mun sampean pun andi kekuatan. Mun jual lepu dalam ambu jak ngeno pun. Senega. Jadi ada batasannya, ada muqayyadnya, ada batasannya halal niku. Ayo sindi sibal khamri sa'liani khamr wa ilamma yahrumu. Wa ilamma lan maring barang yahrumu kang haram apa ma di ghairi krana liyani ma kal bai'i kaya adol ala bai'i aqiqal muslimi ing atase padolane duluri sira kang Islam pi waqtil khiyari endal wektu khiyar haram bareng karena orang lain haram bareng karena orang lain hada ajual de kepejualna orang Islam engdan wektu ikhtiar kalau sampai mau tak bela tak oneng khiyar ni ka beda telok beda khiyar majlis boleh lebih hafid fit tang tasbere bagi 10.000 sampean kipak poron kula pak poron kula 10.000 iku jenenge khiyar majlis fit tang tasbere beda sampean bi kula bagi 10.000 fit poron sampean fit poron pak durung ebejer durung luzum durung beda jual beli apa serah terima masih belum kuta Pak Inul murah teko padahal si durung jadi kuta kayak ngapain lekelem boleh lekelem pada rindu Pak Inul teko boleh apa benpit boleh tasbih 10.000 jeta dengan 47 yang kita terima dah berapa pit 10.000 dah ni boleh 10.000 ya tang dek ya ning 5.000 ya bagusan bi non padu dan tane ko haram sampean niku polan boleh dalam keadaan teti nah itu jual sampean ampun paham nggih mun kita tidak apa-apa kata apa nek benteng iku 10.000 ini 10.000 12 mar 12 13 apa jenenge iku lelangnya 12 15 16 17 20 enggak apa-apa soal belum istiqrar zaman istiqrar zaman dorong tetep regen mau regen tetep ban padiri doh orang semelia pas beda orang jual lain are hukumi haram banyak nih biasanya yang jual arek kusia yang jual arek pasaran nih pan rampak yang jual arek adalah bedung lain biko bagi 15.000 tetilah gelem orang sa jual gelem semelek gelem saking dorong ibajar ku tak kosim dateng pada daging mele arek dia mele bedung seberia 15.000 dan kok ya nek 10.000 abah burung bae lah dapat 7 burung bae cari napin mele dak kosim bae niku hukumi haram niku sing khiyar majlis jenenge khiyar polongkuan beda pole khiyar niku khiyar napa kala khiyar niku mangsa khiyar napa salah satu ayam itu 3 hari datang fit biko tang tasberia jual dak sampean 10.000 gelem sampean poron bajar bika fit 10.000 bagi tang sampean ngocak dak kula anu pak terus ben enten hiar majrin terus ben punten pak hiar syartinya mana hiar syarti terus ben punten pak tunggu 3 hari terus ben punten tunggu 3 hari terus ya bener tak dek nyaman syarti janji hiar syarti terus ban punten pak tunggu 3 hari iyalah kok iya kia masa 3 hari hapit membeli ni kok kening atau meburung kening dan masa 3 hari
Menoreng dinanjak bonjak lentu. Nggih, nek hukum niku. Ndak apa-apa. Terus dan endah, tunggu 3 hari. Enggak apa-apa. Edel masakhir syarti ku tak beda orang. Entarlah oleh 2 hari. Mali apa? Mali tas beda padu beram pas 10.000. Lah mek 10.000 ring yatang dik beki 5.000. Dan ngene lho. Lah niku sing Pak Kosim iku haram. Ajual dek ka orang bek tok khir syarti. Amoni 2 lah. Beda khiyar ib. Khiyar ib. Hari saya tak orang tampung pajar dan saya tak pati bengal ngelakon ini. Khiyar ib ini kuda. Sepeda pancat baik lu. Sepeda pancat. Anu lebih bikuari bagi 10.000 pit sepeda pancat. Angki pun pak etekku. Ya ledak ceren. Amon. Oleh sehari 2 hari ku tak beda cer ning kuntan. Beda cer. Oh ni cer sih. Potong. Dilihat potong itu potong lama. Kan beda besen kok potong anyar bi potong lama kan acek iki. Mon potong anyar pote, mon potong lambe celeng kan ngoten nek besen niku. Eteku Arya lambe ya. Lah mi potong ya. Mi kok eteku disa mi tade. Hapit intarnya ngaku, Pak. Sepeda sing jual engko Pak potong Pak bayang apa. Kan masih bet. Neko bukti neko celang berarti sedurunge jual ke kula pun potong. Pabeli ya bikul Pak kamu pesebul Pak. Beli. Itu hukum itu. Hukum dia. Mun tindak yang jabon jual kadung tadi. Taro bintil pun. Dan to. Makarin jual arek ada iya nggih. Beun ku senga ku dorong. Malah jual arek. Tahu ya. Tapi ada orang aku tak bele. Mek bele ya tambel kadikan. Bele ya. Mali are bele mali. Kau tak tahu jak bele man. Are bele tamar mali. Bele are mali. Kau tu gelem sampean. Ndak gelem sampean dosa. Melarati aniku hukum. Hukum mun ya tubi akal to kadang akal tak nyapok. Akal retak nyapok mun ya tubi akal. Pada pernah Nabi boleh cerita lagi. Isin betul saja. Ini kok kaelang kalam kikasa. Sana Sayyidina Ali hilang. Sayyidina Ali aku berimam. Akhir orang 2 ini kepadang rampas dan Sayyidina Ali kedun Sayyidina Ali dan orang kafir ni kok kedun orang kafir. Kengkula ngebela masalah agama, masalah hukum. Akhirnya karena orang 2 ni kok sengketa, cari orang kafir non orang kafir, dan Sayyidina Ali kedun Sayyidina Ali. Akhirnya entar dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oning sampean Sayyidina Ali ke mantok ben sepupu bi Kanjeng Nabi. Mantu masih sepupu bi Kanjeng Nabi. Ingat di hukum ni. Ada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Bah, ane ke kalam pikula ni ke bah. Jempur bi kula timpu lalu. Bayang ku ini ke berarti ni ke malih. Nego tebun Sayyidina Ali dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jak moro ngaren sane ke kula ni ke ngobengi ni kuah. Ngobengi ilabeng bulan ni kuah. Wah, kan bingung berkunto. 2 orang pada ngaku nih. Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi andi keputusan jong ban seneku bareng. Enggak iki. Seneku bareng itu dibenarkan dengan saksi. Seneku bareng dibenarkan dengan saksi. Seneku bareng kan orang kafir gila. Seneku. Jong ban dia ngaku dia meleh, ngaku dia andin tibi molet katoron di nenek moyang kakek. Ban bade saksi na babad. Minta saksi apa? Satrek bade.
Enjo tanya banyak satre cukup dua. Ari mon orang laki dua, mon orang bini empat. Sukses masalah dakwah, mon masalah nak nikah akad nikah tak boleh make sukses satre orang bini tak boleh. Lain ni kok. Ingat ji. Bulan apa abi ni apa tak usah sukses, berde sukses bini tok berempat dutrek tak asah. Dutrek tak asah. Laki dua. Keng mun saksi dakwah tak apa dia bini empat. Utawa situng laki dua bini. Pun sampean tinggal tibik neng mau ini. Akhirnya setelah naneko, lah kemana? Kau ni saksi na? Orang kafir. Engki pun. Jono orang kafir tak kerme penape. Ki ngolok orang kedua. Ki saksinya bening yaden Muhammad bahwa engkau meledai labeng dia. Hari bilang toronan dia tangkap. Padahal dia maling nih kok. Arya andi pengakuan saksenaria. Jangan berdekat ke semelejan. Dongki gulok ini bodoh. Bisa itazkia ben. Tazki ini nyaman esompa disucikan. Esompa biko ben bis bongal bula. Sompa gomus nih kau sompa guru. Wallahi orang neka mele nih kau. Benenon Ali nih kau kajian mele nih kau. Sayyidina Ali bengong berikut. Makai bula bengal sompah. Sompah ki makai. Tak usah sompah kakilah. Polan rela bengal sompah. Beri andi sakse. Tapi tidak kamu kan? Ya andin orang seneku jila. Benar aki dengan dua saksi. Ben saksen etazkia. Boleh orang. Sayyidina Ali bengong berdebut. Padahal ni kau andi Sayyidina Ali lo. Dari hukum. Kutu nerema sampai. Mun sampean ngocak Aish hukman. Ari bani hukum mun daire murtad sampean. Aish hukman bukan hukum deh. Jareng kok melepas hukum endai tahu kan mu biasa mun bule mun parah itu ne tanya aki kelum. Bu, bapak taran-taretan sampean kelem tak hukumi kalau ben hukum Allah melalui Quran ben hadis. Itu. Iki Pak poron oleh sekone engki pun tak napa kula. Banyak engki. Tak oleh engki. Oh, munda ya hukum. Kadang bade pula tanya dan kaki umpama tak oleh dek rem. Punten Pak, cak bulu pada anan, bulu pada penakan apa? Burung salaman kok mau lihat. Nah, pengokum. Sering bula bi yai muhyid niku sering. Abang mau lihat apa kan apa ku tahu ku dina reng tak kelime hukum ni. Mun parlo niku kafir orang tak bisa hukum kelebihan Al-Qur'an, hukumnya orang niku kafir. Akhirnya beli dah orang kelak. Beri tengah jalan. Jika lamban pakai cerita, ambillah hikmahnya. Beri tengah jalan, ono di tengah jalan. Orang telok jeung wajan. Lah iya curi. Arya kan kok saksi gomo, saksi guru kok ria. Beun yang ngecok goreng nonus ali me penderaki bi Nabi Muhammad tahu kok dia ngaramun Islam ria kok ngara dia mun Islam pun jujur tak nyaman ria ngakui bareng orang tak nyaman ayo beli boleh entar ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me beli boleh jalan kakek menang je kelamping punten Nabi Muhammad kula tak sae saungkun neka kula sengecok kelampine Sayyidina Ali kula tertarik doh hukum sampean jak nika tertarik kula doh hukum sampean jak nika kula tertarik leh mangkan dak remah orang telok nika pada masuk Islam kabeh kul asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah marka jujur orang lain bisa masuk Islam karena ki kula sampean ki kudu jak nika lah mon bisa nerone apa idza su'ilna anhu atlaqnal qawla bi annahu haram ya sendi siwal khamri wa ila ma waqtil hiyar wal bai'u lan atol tuku waqtan nida eng dalam waktu ni adzan Jumat bila ni koden tola Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat Jumat are engaen ketika salat Jumat bunnya orang jualan mulai jualan di masjid sayur es orang baca khutbah makanya pastoron ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun
Tak oleh. Ketika khutbah baca, orang lain ngomong nih enggak boleh. Kau tuh mendengarkan. Dengar lagi, dakkah bacaan khutbah ruah. Nanti lah karbi. Umpama dari ngajualan, haram. Umpama dari ngajualan, haram. Ajual di luar, Fit. Haji tampungnya ajual yang di luar naruh haram. Tepaan beda orang baca khutbah. Haram. Jual sih haram. Ajual sih haram. Mun barang rupa mana beli asa, ikut tak podo. Asa penjuale cuma waktu akad deh haram karena pada orang baca khutbah. Neng debu menonjum aja pada malaikat sekutuku di sana. Remar ya. Hari tak milih lah maka kiai mun lopot pun ada seheran pun. Malaikat juga neng ada ruang. Sak durung munggah yang masjid kok. Malaikat no kono. Boman Pak Inul masuk. Pak Inul masuk. Pak Dul masuk. Kosim masuk. Sedurung azan. Tinglah azan. Azan pas bedoreng maca khutbah bintep nukun. Seret. Dari mulai bintep. Ya melompong kon. Keng tak wajib ngodoen tetap asa. Keng tak oleh apa? Tak oleh apa? Ada rumah Pak. Ya rumah. Coba kanjeng Nabi saat debu dan tuh. Dan berusaha. Sedurung maca khutbah sampean hadir. Ben lepuh. Mun sebeda luar tak oleh buku. Tak oleh buku. Pak Budin lang kir temor. Tak oleh buku. Tak oleh catatan, tak oleh pahala. Bunten ko toron yai. Make toron sapa? Tak kira-pikir aborio toron anu ya, ndelek cak ya. Ari toron darah biru, make toron darah biru. Munda cengene ko ebek to khutbah, apa boleh tak lepu di masjid, tak oleh apa. Tak oleh pak. Cuma tetap sholat Jumat asa saking enggak dapat pahala. Senegale. Ki sampean berusaha. Mun tak berusaha tibi derman la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampean sendiri yang merubah, orang lain enggak bisa merubah. Cuma aja cek melarat tadi kong. Enggak. Lah mereka ngantuk nih kong. Berempat ngantuk kita edung sedurungan padu. Kula pribadi setengah jam 10 pon saren. Deki setengah 12 atau jam 11 bulan. Nah, napa nyaman? Cek kebenan. Sampean senek kebenan. Wa ka aklitin lan koyok mangan endot haja ngakan celot. Fa innahu muqassatun akli iku yahrumu haram apa akalu. Lima karena barang fihi endal aklu minal idrar saking melaratakan awak tidak eren riah mun nyambi bahaya hukumi haram. Apa baiklah? Kan orang niku beda ono sing seneng, ono sing gak seneng. Nggih kan? Kan ngoten ya. Beda sing gelem kok ajam, beda sing tak gelem kok ajam dan mun sampean biasa mengakan kok ajam mik sake ketabu. Paksa makan hukumi haram lho ji. Tak oleh ji. Kok mau ngakan nasi kuring ji kok moro tak nyaman dak abek gres-gres. Ki kan haram hukumi. Pon nyambi idrar, nyambi mudarrad dak abek. Kan sampean tibi seone, sampean piyambak sing meruh. Jak neko tak nyaman dak abek, jak neko bisa nyaman ke abek. Kudu ngastete tibi. Kadang salah makan sakit tabu terkadang. Jadi bahaya, terutama orang sakit. Arya kok mengakan cukup mbik ria gareng kepelengen ria. Dijangan hukum ya haram. Diki pleten sampean mati bik neko diki. Mun mati bik neko diki derem diki. Masih dalam keadaan kerusakan. Sampean tibi me one. Mangka jan Imam Ghazali ning muta'allim. Wong sing donga Allahumma tawil umrona. Mudah-mudahan saya dipanjangkan umur di samping nek kesampean kudu tahu ilmu dokter. Da ilmu kedokteran nek sekone kudu tahu. Mun sampean tahu nek da ilmu kedokteran bahwa niku makanan basi, bahwa niku makanan tidak sehat dimakan, dua Allahumma tawil umrona tak kira mangsa aja. Dan tidak karep niku dadi kudu tahu sampean. Wa hada taksim utawi ikilah kabage ilama maring barang yadurru kang mudarrati apa qaliluhu kidimma wa kasiruhu lan akehim dina dia bagian bahaya sekone bahaya banyak
Pada sekone banyak bahaya, sekone tak bahaya, tetap haram. Niku paling banyak ringatannya dia bilang. Pak, minum homer nih Pak, mun banyak kula mabuk Pak. Mun secucing tak mabuk kula. Derma Pak. Yang tak mabuk, pacen alasna iskar Pak. Tetap haram. Sedikit dan banyaknya tetap haram. Mabuk tidak mabuk tetap haram. Ngono lho. Iku wis hukum, iku penentuan hukum. Payutlaqul qawlu alaihi bi annahu kalawan satuni ma iku haramun haram kasummi kaya racun alladzi yaqtulu kang mateni apa qaliluhu kede alladzi wa kasirulan kede wala kasirulan ake alladzi hadir racun bedore nginom racun sekone mateen banyak mateen niku haram. Wa ila malan maring barang ya duru wa ila malan maring barang ya duru mudarat apa ma indal kasrati indal dalakini akeh payut lakum mongko diucapaken apa al qaulu pengucap alaihi ing atase ma bil ibahati kaya ibahah kaya menangaken payut lakul qaulu alaihi bil ibahah wallahu a'lam bissawab.